We'll come round. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos ng aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKAP. So, nato yung AKAP ako, isa kabalo ng programa ng DSWD, at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act Addan sa 18 minutos, alpasan ti oras nga alas 6. Kung sakbay na papagayang minagibasa, ti berti dandani kastamutin, nagiti kominyo, ti live Facebook, ti DCTV, kat kablawan tayo muna nagiti papagayam tayo, manayata tumartarabay, ti dahito ya programa, ti ta Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya, ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, kang runani ti sudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado mangiruar ti installment na motorsiklo, adto yun ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ora, Ken, Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad brandi na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay niyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuar ti kaplap ni kanyo ang motorsiklo. Dagitay mo tawan ang plano, mangiruar ti motor na, nudata mamuyo kayat na tagkamotoran,
kuyugin nyo lang umay to opisina ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation na dati agur oraya 1,000 pesos agon ko nati tunggal at makuyog na a customer. No dati sa Lutsudio tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy Bagayo ng Agyo ti Radyo Tiradpas, kadagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnon sigida maalay umutlaan ti 1,000 pesos no makailwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years self-teo registration, set requirements to valid ID, and may salang ako maker. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo da, yung kayalanin na kita original luwara, CR ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo talagisaan pa ay nakahala. Ti plaka ti motorsiklo da manipod sa 1-2017 nagpababa 2014 ng kayalanin uniklaim sa Jaya Opisina sa LTO District, Candon City. Ito ko tiyo lagi tayo Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Kablawan tayo roda pagayam, miyan kayabyab Camil Kakoskos, Renal Garcia, Romami Toquero, ni Rosalyn Garriga, Reina Kay Olebara, ni Marni Kabagbag, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Pastaw ti Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulata, Roby Cabanilla, Nila Mia Yunayon, Maricho Dakoy Baganin, RJ Javier Madel Tibanis, Ensara Chen Ricanya, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, the Don Philip Marketing Corporation, San Sinar Bacan Nilocosar. Hasta mo kin Maylina Villa, Robert Trigunay, the Teresa Ma Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosar. Ablawan tayo mo ni John Davis Bergonya, Santa Maria, Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Huawei Gallardo, Don Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay Ilocosar. Pastaw Kinchit Salintuson, Rica Tubadlo, Christine Sorin, Serna, Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosar. Kablawan tayo mo ni Rolando Gamoso and family, Tibagar, Candon City. Hello, kumusta, sir? Happy birthday. Pastaw kin Roger Rodriguez in family San Isidro, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mr. and Mrs. Ray Julian Romero, Joanna Romero, Nidia Romero, the 6th General Marcandice, Robio Galimuyo, Dilcotor. Pastaw kin Anita Labayog, Jen Wanda Simonsing Arciaga, Bigbiga, Sudipon, La Union. Kin kasta mo ito nakablawan tayo, nag-birthday di June 6 ni Engineer Ruel Laranang, kasta kin Pablo Bautista di June 7, di Calman, ni Rolando Gamoso itata, kang runan kinisyon ni Jel Alcantara de Leon, birthday na itata nga aldaw, June 8, 2026. Hello, kumusta siyon Nigel Alcantara? Ti aldaw ng kaprag kasangay, ti dayto ya bulan ti June 8, 2026. Kita tingarod ti Maysa, adaniw may roknoy, kadagiti ag kasangay kang runan, inisyon Nigel Alcantara de Leon. Daniw na paulwan, naragsak aldaw wakasangay mo.
Naipasngay ka't nagkay sa gandat, naipangruna agagam. Ngay ninaw nagduduma amaris ti panawin. Itaka nito, nagasat unay aldaw akasangay mo. At tuyak tapno may kinka kumablaw. Tumrem di mapingdan, na baralwa garibasay. Binukol ti mata limusin na di magawidan. Di ka kumamas daw, tukas to'y tingkat mangigan. Sarab bumbarat kablaw ko, tapno imariknam. Nagparangka kas may sa baggat, inggit rumbo makayayo. Awan makasino, tuluntuag ka pas panggap. Nung gapo tayat, anos kin ganut-gut. Nagbalin ka sagot, babaan kararag, anay balbalat. At tuya si Gaya, mangipatag ta sa guday mo. Umay umabrasa, amang duaya talailo. Danggayang kuma, tinarnuay ragsak mo. Kay batugan na lamuyot, aday ingkin sa puyot mo. Daytoy naingot tagundaway, idatong ko na umbi at imag. Napasingkudan na balikas, nagtaod kaunggan to'y puso. Nagduduma papagayam, umay tumarabay managibig. Nagkaysa ganda, may talura ka na'y supsupadi. Itangal daw, kasangay mo patpatgot ang siyon. Sa ngaribo kit may saragsak, pinsang bay mo. Inanama munay, kanya mandanat masurot mo. At tuyakin ka, tapno siladan na tarabay mo. Dawatek tasyak ti pabusuyam, tinaki sa sangbay suri tadinam. Aldaw anay dumduma, kasangay mo't naing kasatan. At tuyakin ka, tapno umay kumablaw. Adayo adiso, natwatiwat ti dana. Saan na may libak, kadayot nagbagtanta. Nung saan na day tatlapot, tapno'y datun kukin ka. Nasgod at tarigagay, kabulon kararag ko itinamarswa. Ragsak mo apatinayon, matda ka mangikarkararag. Samit ni balay ki, ka kumaydat maragpat. Nagkado tarigagay, kabulon narapap mo itibiyag. Nakamon kuma, iparabor rin sangbay ni gasat. Itangal daw, dumteng nagkado papagayam. Kanito panang rambak mo, indaka danggayan. Nasamita sa muweng, umay dakarok nuyan, hasta mo dagiti kablaw, amay daton dita sadyam. Ti kinasamit, panangiburay mo day taisem. Mabukil larapap mo, uray parparmatalang. Sirmata kasi adak, tinam mamakilangan. Ita kasangay mo, patpatkuk unay yasyon.
Isem ni pamatag, masangal dagiti balikas, nayuri tadaniw, sikat pangisagutak, aldaw panagtaon, isot pangyabulak, na impuswan na may ruknoy, aldaw anagasat. Timudem mala, aldaw kasangay mo, babaan na nasaas, sabsabong timutmut may pakuyog la, yagibas ti puloy, umay umagup pitarupa, apros barat pamatag, kablaw ko, inagasat aldaw akasangay mo. Suday tati Dani wana Paulwan, naragsak aldaw kasangay mo, amay sagot ka nagitinag birthday, ang runang kinisyon, Nigel Alcantara de Leon. Itad tingarod ti Maysa Sunata, may pakuyog ti Danewa, ay ti Danewa. Aku
minutos pasangwanan ti oras nga alas 7. Kitkablawan tayo ruda pagayam ang nilirakuya ti Lantag Santa Cruz ti Lucosoron Agnes Obrero ti Talubban tayo Lucosoron Linda Ontarel si Ontara Tariwas Bani Pangasinan Astaw kinalix Manao in family ti Sapang Galimuyo di Lucosoron Pastorano in family ti Rubio Galimuyo di Lucosoron kin Rebecca Dagsi in family ti Kalungbuyan Galimuyo di Lucosoron Astamutun karapagayam Artemio Kabangkala Irenio Kabangkala Hilario Kabangkala Cheto Barcheta Constantino Dolormente te Barangay Banuca Litlida Ilocosar Astaw kin Melba Rosario Imelda Valdez ti Barangay Patpata Sikin Kandun City Astaw kin Camille Kasatan ti Paypayad Kandun City ni Belmagani Gabwat in family ti Pariuk First Kandun City Edna Galon in family ti Pariuk Sikin Kandun City in Daniel Galcon ti Kalawan Kandun City Astaw kin Belma Sulebon in family Joe Sulebon in family ti Barangay Mabilig Sigay Ilocosor
Hasta kay Nidna Tolentino, Silag Santa Maria Ilocosora, Erlinda Norelia ti Arnap, Salcido Ilocosora, Tracy ti Bulboro, Dinos Monte Tubida anti La Trinidad Benguet. Ingastamo tingin Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipe Bautista and family, di Barangay Barrientos, Lona, La Union. Mablawan tayo mga ni Lorico Lucero, di Quirino Tagudin ni Locosora, Nina Islari Tarampang, Balawan, La Union. Kastaw kin Normi Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan di Barangay, di Guzman Mabini, Pangasinan, kin Merly Noma, in family sa Samang Norte, Molinaw, Pangasinan. Kastaw kin Renato Ting Orden, Linda Taborser, Linda Vera, Ortega Baknutan, La Union. Unamot na Alfonso Raira is watching with you. Kinibobot Garingo is watching. Kita tingarot tidani yung ibasa, managapo kin Jolindes Nora Baisa Matias, Itagatsor Claveria Cagayan. Tidani una na Paulwan, Nalipatak Gayaman. Dapat tuy puso, nodapay bara mariknak. Tunggal sumpeg nilagip, tiday to'y aparmata. Nimiyarasas ti angin, ngawanan darang na. Rintuwag subli, gil ayab pamatig kukin ka. Nalipatak gayaman, tisudi tagayat. Nailibayan to'y pusok, anagur-uray anabayag. Yak na puutan, abim matugayaman to'y riknak. Naitanong pa yun, dagiti lagi, aginup kopikupak. Awan mamay nilagi, usaam timay kulir. Awanin sirbit sa muweng, miring nak patipay. Apay kumangok rades, dagiti pinanid, nuiti tunggal binato, pait timay malde. Sikikiregkid, ngarakupag agdamak kasasad. Kit bukudak nga blon, baro nga rapak. Kikibin ko, siyan niniwan, iti tunggal panagbanawag. Marinoknok, akasawan day di ayat. Jakto pagbabawian, kaisot kay karyak. Bayan, panang talaytay ko, iti daytoy abiyag. Suray tati Dani na Paulwan Nalipatak Gayamay. Managapo kin Jolindes Nora Baisa, Itagatsor Claveria Cagayan. Itatrimot na rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Pagbiag ko manipod balas yutaaw nagsarasalitata ngayon tarik namnapnuan kawa nasa unang kanya
Nagsubli ka na kuwan balay ki ngem ginibusa mo ayan ayatan nasudi nakunam nadamag mo nga ada nagrayo kanya aday to'y puso kadinan napasumba namampay pagkaamu adik ang tupulus isukat namati kabiyat ko pinagarubos mo't luluwa irupir ko kumabiyag ko tuy puso Henrik na ngimawan nawan serbina talinipat mo di ayan irut tikariken sa pata awan tulus indan na banag kinatakneng ni ayan ginudas kadunay nga ulan kasanunday ko'y puso ngayon kapag talikutan ayandan dagidi arapaap sinangalkan di mukad ay ayen tuy malmalday a puso di mo sayangin ayan ayatan na sundo irupir ko kumabiyag ko tuy puso Henrik na ngimawan nawan serbina kalinipat mo di aya irut tikariken sa pata awan tulus hindan na banag kinatakneng ni ayan diudas adunay nga ulan kinatakneng ni ayan diudas adunay nga ulan
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dan 2 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Ito na ni J. Carpina. Good evening, sir. Red ko man ni Inang Gloria Carpina, Jamie Carpina, kinbakit ko, Joy Baturi Carpina, Toy Akib Narbakan, Ram J. Carpina, of Akib Narbakan, Ilocosar. Gasta mo ito nakablawan tayo, Napagaya Milina Kudyamat, Piligalo Turason Kalibuso, Disi Kalibuso Manaling Kudyamat, Caroline Kudyamat, Ros Kudyamat, Rubin Kudyamat ti Barangay, Alangigan Sikin, Candon City. Kasta mo talakablawan tayo tasinyan, Rondelia Group. Kaskara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Ricky, Bagdayan ti Barangay, Palomsing San Emilio, Ilocosar. Kasta mo ti Barangay Captain, Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gamalio, Ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sipsipbo, San Emilio, Ilocosar. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, Kalangigan Sikin, Candon City. Astaw Tingrid Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ke Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosar. Astaw Tinbin Saludo, Abi Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ke Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosar. Kablawan tayo mo ni Dionisio Dakanay, Clarita Ragos sa Barangay, Kalaotit, Baknutan, La Union. Astaw tin Renato, Mirna Pascua, ti Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Augusto Legaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay, Kalyaon, Tagudin, Ilocosar. Astaw tin Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawad, Gigi Coeco ni Joffrey Cadorna, Minda Palo ni John Byron, Virilio Ambabag ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosar. Hasta mo tagablawan tayo ni Pagayam, Albert Katsu Almasan, Manariman mo't nagbibuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio Tiradpas, Mabaon ti programa, sa aming ayog, Kendandani, Tilukanja. Naimbag mo oras kin kanitom, Pagayam Albert Katsu Almasan. Kablawan tayo mo sa Pagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Realin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosar. Kastaw kin Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Raybain ti Don Philip, Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan.
Mablawan tayo mo ni Mark Anthony Gratsueto ti Villarica, Candon City, Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Bagani Obog, Candon City. Castal Kensila Romero, Ricardo Joy Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pedelena Romero, Martis Romero, Fernando Romero, de Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kita tingaro ti pamalagay manipod master control. Ti panang erogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagito no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance side. Pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang dito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million.
And dagiti na duma-duma nga training nga gabutes na production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking. Dan sa pulgat may sa minuto, palpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado mga reward installment ang motorsiklo at tuyong ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso hindi kalidad branded ang motorsiklo Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa iturayin nyo gagayon. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo makairwarti kaplikan nyo ang motorsiklo. Dagitay mo tawan ang plano makairwarti motor na nagdata mamuyo kaya't nga tagkamotoran. Kuyogin nyo lang umay ito opisina si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Nagdati agur oray 1,000 pesos sa guna titonggal at makuyog na customer. No dati sa Lodyo tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Inno kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumsita kayo karagiti na dakama ta branch office ni Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Polin Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Winmay bagayo ng igyo, ti radyo tiradpas ka dagiti. Madanunan nyo kakapintas kinaisom, ababalasang ti opisina, ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila mahala yung mutlang, ti 1,000 pesos, no makailwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, set requirements to valid ID, 10 miles salang komikar. Dom Philip Marketing Tagur Oray kada kayo. Dagitay mo at nakabayon ti motorsiklo na inkayalanin na kita original luwara. CRT Motorio to opisina si Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagitisan pa yung nakahala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa 2014 inkayalanin uniklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itogot yung lang nakita Xerox copy ti original ORCR ti Motorio Agraman Valid ID. Katunamot ni Eluera Concepcion. Good evening, Sir Kablawan man ni Bosco Cabo. Nagdengdengag sir ta programa from Santol, sir. Kablawan ti aroy do na abungan. Disi mi Orbos Damay Kamaymay. Rosel Largo ni Asli Tumbaga. Marcel Abungan ti Barangay Ulayo Bani Pangasinan. Astamo tin Batot Las Igan Dawasin. Ay mi Francia Romel Francia. Jefferson in Norelia Doming Norelia. Luis Gandad Mr. Mrs. Clifford Eiling Gandad. Ti Concepcion Gregorio del Pilar. Astamutin Grapagayam, Rogelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria in Cosora, Arnold Dueling and Family, Tidasa in Arbacan in Cosora, Espirito Salvador and Family, Ticabaruan, Santa Maria in Cosora, Camporenzo Suleba and Family, Zapato San Esteban in Cosora, Kablawan Taypay ni Glen Beras and Family, Tibangbangar Burgos in Cosora, Nihal si Ansita in Family, Ibanglayan, Narbacan, Ilocosora, Antino de Willing in Family, Tabor, Narbacan, Ilocosora, Tinisani, Calderon, Montero,
in family kinarayan narbakan nilo ko sa in kastamutin kada Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara in family Kinalasin Santiago Ilocos. Kablawan tayo mo ni Brenda Lopez Ariula. Manariman mo nga buibuya ti Life is Law, ti DCTP Radio Tiradpas, mabahan ni tinay ito ya programa sa miwingayo, kendandani ti Lokanja. Kita tingarap ti Dani yung tayo basa, nga naggapo kinpagayam, ang nilirakuya ti Lantag Santa Cruz ti Locotora, ti Dani una na Paulwan, linabag tinapalabas. Anyan na sa pimalmalday a puso, iti sa sangbay mo, biyag ko nito'y arpad ko, kapanang tagibi sa puyot pamatig mo, kas di mapugsa, kinatigkert ti silong ko. Sayangat lagi tinaglabas nga aldaw. Si Jakim Pagaro, adumteng panagmaumaw. Barat tayan na yata, naglumen na nagpukaw. Siya kung tinay kulbo, pag may sagam ang mangaw. Tilinabag ka na palabas, tibiyagta. Japulos malipatan, nagbagtanta. Ti kasasad, tuy pusok, birbiroken naka. Kitsaam ni tarumpingay, nagpasarak ta din na. Adon biyag ko abulan, pintawon tinapalabas. Awangkan nga pasangbay ko, o imnas. Pasman sutsutilin na, panubo ka manasanas. Apasit tibiyag ta, di kalman na napalabas. Sulay ta ti Dani na Paulwan, dinabag tinapalabas. Na naggapo kinangil rakuya, ilantag Santa Cruz, Ilocos. Kita timot nga ron ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aginggana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wano kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay
no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. Dan talupulog at may sa minutos. Kalpasan tu oras ng alas 7. Katunan ni Brenda Lopez Ariola. Naimbag arabi kuya. Kablawang manggayim ko ni Rose Roest. Hindi pamilya na ritabid kes tagudin ni Lokotor. Kuya. Nagkapuray takin Brenda Lopez Ariola. Kablawan din ang Rodi Pagayam. Albert Camacho Almasan de Pilar Abra, ni Raymond Caducio Tambulugan Narbacan ni Lokotor, ni Eric Paulo Tipawa Bigan City, ni Lester Tilaplapo Villa Visosa Abra, Astaw Tinjanus Caro Orpilla, Janes Orpilla Dante Orpilla, Santo Gabayan in Family, Danaya Gabayan de Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Rete Guerrero, Barangay Captain, Ricardo Velo, de Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tingrapagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawage, Olita Lawage, Roni Alcantara, de Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocos. Hasta kin Jubilito, Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, de Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, Manilin Eson, David Eson, Lia Eson, Tim Daniel Orbos, si Barangay Katuday, Ulinaw, Pangasinan. Kastang Tinapol Gabisla, Nandaya, Abilina Lacumos, Magday, Ardi Abilan, ti Barangay, Ditong Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo ni April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangil si Rubang, si Barangay Amgid, Candon City, Astaw kin Roli Gabaldon, Dinamin Andaya, si Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. King Kastaw kin Richard Chan, Norsaran, Suyo, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayin, Kendoris Ramirez si Barangay Mabilig, Sigay, Ilocos. Hasta kin Milani Kabanban Marsan, Delven Ganadin ti Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo na Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Franklin Mirora, Sopilo Baguyo, Narciso Abasa ni Mr. Maer Johnny Picua, ni Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Gastaw kin Jason Libayni, Marilyn Ventura, ti Barangay Magallanes, Lona, La Union. Gastaw kin Hendrik Tangalin, ti Barangay Ortiga, Baknutan, La Union. Kita tingarog ti Pamalagip Manipod Master Control.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapupot ko for calamity victims na recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ito nagadugan ng Guardian si Balbalayda. Di daduman sa akin yun masapol daw umalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute ng tatlo para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao,
fruits. Ngam maperper dita awam mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko titi nga gararamid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kadalo yay, no pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Mamin dapat patangwanan ti oras nga alas 8. Ikablawan tayo roda pagayam Joe Bilingawat Salon, Adelina Bugasto, Darapila, Candon City, Edwin Nasorin Bisquera, Tebanga Dabra, Castaw Tintis Mina, Paburaw, Burgos, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Bobby Gorospi, Naria Baba, ti Barangay, Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Ni Bernardita Libaton, ti Barangay Bognay, Candon City, Janice Mila Chica, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Cesar Vallejo and family, Vincent Niego Senior and family, Ryan Vallejo and family. Sansan Sumakia, Pendani, Rosario, John Balocana, Barangay Bilbilay, Galimuyod, Ilocos. Pastaw Kinbet Alcantara, Domino, Nilisa Cortes, Fordelisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Milila Piawen, Clarita Domingo, Isetso Balansay, Kabugao, Suyo, Ilocos. Hasta Mutun Grapagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Aglawan tayo pa ni Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo tingra pagayam, Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, ng Gakutan family, di Barangay San Nicolas, Candon City. Astaw kin Teresa Gaboy, Dan Albertanga, Lucila Ilgamo, Usang Reclusado, di Barangay Robio, Nalimuyod, Ilocos, ni Joper Baliso, Jeffrey Dangkikan, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kita tingaroon ti Maudi Asunata, may ruknoy ka na kay amin na pada-pada. Luag sarak tentukan, iti sa dinumang alugan, ket iputno tuken ka, ti ay ayatek ket siksika, agamakak kamang ibaga. Iti pamate ko ken ka,
tati agayat malmal dayak tu adayo ka kanya ngemno ka nayon ataka tuiden na jak na ipudno tuy ayat na marikrik na nu agsarak tanto pa di kan agayem ngem nalag labes pay tuy ayat ko saan ko mamapay nu agsarak tanto pay kas tuy nga tati agayan malmal dayak no adayo ka kanyak ngemno ka nayon ataka tuiden na jak nga ipudno tuy ayat na marikrik na nu agsarak tanto pay di kan agayem ngem nalag labis pay tuy ayat ko saan ko mamapay nu agsarak tanto pay tuy ayat ko saan ko mamapay nu agsarak tanto pay. Adda pa sa 12 minutos. Kasangwanan tu oras nga alas 8, hintay panagpakada. Ikablawan tayo ruda pagaya ang Ilisabon Selection and Family. Tikabarwan sa Emilio Locutor. Ni Marie Valdez si Patak Burgos Locutoran. Ni Angki Malano ti Bangara. La Union Lilia Dagno. Tikasilagan Banayuyo Locutoran. Kinisali ko Jamat sa Santa Cruz, Ilocos. Kastamo tinggara Mr. and Mrs. ni Armayla Garnasi Gawatin Family, Tikaterman, Candon City, Mr. and Miss Jeffrey Lisa Gambito in Family, Arlingalon in Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Paglawan tayo mo ni Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, de San Nicolas, Candon City, di Florante Gramay, di Santo Tomas, Candon City, di Gawat, di Silgawat, Lawrence Gawat, di Barangay, Katerman, Candon City. Kaya kastamutin kay Brenda Ariola, di Barangay Barakbak, Tagudin, Milocosor. Kablawan tayo mo ni Susan Galutan, si Bagani, Barangay Bagani Campo, Candon City, ni Nina Jose, si Katerman, Candon City, Eric Saldua, si Kamaraw, Narbacan, Locotoran, si Nilari Akisay, si Ambulugan, Narbacan, Locotoran. Dagiti interesado mangiruarte installment ng motorsiklo at tuyon ti Royce Group ng Philip Marketing Corporation. Manipod kan branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ninganat Region 5. Ijaya na kanakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad brandi na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito ray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo.
ang makairwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangirwar, kay motor na no datam mamuyo, akayat na ti agkamotoran, kuyogin nyo lang o may to opisina, kay Royce Club Don Philip Marketing Corporation, sa dati agur ora ya 1,000 pesos, agun ko nati tunggal, at makuyog na customer. No dati sa Lutsudyo tumawag, ida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo, karagiti na dakama ta branch office, kay Royce Club Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ninoy bagayo nangigyo ti radyo tiratpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, tinaisi mabaparasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay umutlan di 1,000 pesos no makaiwarti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, safety requirements, to valid ID, ken may salam ako mikar. Don Philip Marketing Taguray ko na kayo. Nagitimot nakabayon ti motorsiklo da, in kaya lanin na kita original ORCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Astamot karagdisan pa, ang nakaalat ti plaka ti motor da, manipod taon 2017, agpababa 2014, in kaya lanin no ni-claim sa dya opisina, LTO District, Candon City. Itugot yun lang na kitay. Xerox copy to original ORCR, ti motoryo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsepod talaybos manin. Ti oras na tira ito yung programa sa aming ayog kinandani, tilokandya, kitinton manin malum na bigat. Padaanan nyo tumandin di sa sangbay, kita madaydaya o apagtengan nyo. Alang rod papagayam nila. Ibatin yung tinaimbag ng oras, kinrabi o amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, kastamot ng TV sa TPN Channel 13, ni John Marie Abab. Kento'y pagayam nyo, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, Babayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.